vitu ya kukimbia, haiko vitu ya kusogelea, haikuweke na baespea, haikuweke na auction. Mwanamke achuake auction, mwanamke achuake milioni ya franka. Mate aduna pia na Biblia, kuko fasi hawezi enda na Biblia. Ifotu mnae, Yesu alikuwa intelligent, alikuwa anatuma desade. Vrema. Kuko ngine mafasi, haupasi ongelea, unaona tu hapa ni fasi kwa kuko giza. Je ne suis pas autorisé de parler ici. Kuko maera hawezi simama hata na kasomu chini. Mwanamke wanaua huku vipawa vya mingi. Vipawa mingi vinajulikaniaka kule kasa hayo. Memwalikimalizaka ni mwanamke. Bamilioneri mingi walikufa na wayakuwa bamilioneri juu ya wanamke. Bafia mingi walikosa madiplome juu ya wagarson. Et vice versa. Paulo anatuonya tukimbie. Haiko ya kusema mimi ndio niko pomba, hakuna ya kupomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza mtume Paulo anatuona mwa Korinto 7:1 na kushuka anasema si vizuri mwanaume kumgusa, hata kugusa. Kristianisme gani tuko na uko nasikia fie tuko na gusa bibi ya watu. Hawezi hata haya boga hata kusalimia bibi ya watu. Tunapaswa ogopa bibi ya watu. Uko nasalimia na salim. Bibi ya watu papa ni wa kusalimia. Tunajendea hapo. Et versa na bwana wa watu vile vile. Masijeni anukonongea na watoto ya watu. Paulo anasema tukimbie zina. Parmi matunda za zina, matunda za mwili, tunda ya kwanza, sio tu ya nini wanaanzia kwa hii. Ni uzinifu. Wagalatia 5:19, matunda za mwili ya kwanza ni uzinifu. Haiko kitu. Ile ndio ya kwanza inashishaka mtu kukiriki. Mati unashuka saki, unageuka zero. Ulikuwa unakitete hero paka ku zero. Mate wanawake inakuwa ama wanaume banageuzaka suja na geuka zero. Mate wanageuzaka hero na geuka zero. Haiko watu ya kucheza cheza nabo. Kitu ya pili yenye uwaka suja ni franka. Na iko franka lakini kupenda franka.